Storji Lingdo Personal Security Officer PSO Kehnyotrap National Liberation Council HNLC ubalasya kem halor kajing sam shithi dawa pisa ulangat sa khatsalsngi ha ka Judicial Custody. Une PSO ke HNLC ubalasya kem na maulan rei ha ka ar tarik leber layalam biang ya syayim bishar ha ka khatway tarik leber. Kani kolong hadien balakot kajing tokit ba shiphousngi ki polit ka jilla. Ki pulit kilaya tho ba uba storji ulasam shithi dawa pisa nakabenta ka HNLC bat kani kalapan long ya kinong khayi banret mensim bat syap tiang hanong ba shilong. Uba storji uday udukhat ka HNLC bayajan bat ba Deputy Commander in Chief HNLC. Uday PSO e Hazarika ubakhat sin manbhalang jarwa u Vice Chairman barim ka HNLC. Ubala no kam hapdeng kajing akren yasuk bat kasor ka jilla. Halor kani ka jingja dawa pisa ka case la registered Harinja Police Station bat katkum ka jingbu jingtho ki pulit uba storji udon kti ha ki babun ki kam sniu.